kadbutusan. Jason Alejandro para miyembro ti sanggunian. Itabalotasyo isuti number 1. Jason Alejandro kabataan ti inaiwanwan. Jason Alejandro nasirib na dungo. Isut mangibagi kada tayo jay konseho. Jason Alejandro ay nalaing makita ay paggan na amin nga arararaw yo. Jason Alejandro tiin tayo itandudo. Sadyay konseho mangirupir kada tayo. Jason Alejandro napudno ti serbisyo. Nalakaaset gan si dadaan kada tayo. Wen kailyan, inton Mayo 13, di tayo liplipatan ng relasyon. Jason Alejandro para miyembro ti Sangguniang Bayan. Numero 1 di tabalotasyo. Jason Alejandro para Sangguniang Bayan. Jason Alejandro nasirib na dungo. Isut mangibagi kada tayo jay konseho. Jason Alejandro ay nalaing makita ay paggan na amin nga arararaw yo. Jason Alejandro tiin tayo itandudo. Sadyay konseho mangirupir kada tayo. Jason Alejandro napudno ti serbisyo. Nalakaaset gan si dadaan kada tayo. Jason Alejandro tiin tayo itandudo. Sadyay konseho mangirupir kada tayo. Jason Alejandro napudno ti serbisyo. Nalakaaset gan si dadaan kada tayo. Nalakaaset gan si dadaan kada tayo. Kailian at taga-Alicia, intay pagkakaisahan ng relasyon para miyembro ti Sangguniang Bayan ni Jason Alejandro. Numero 1 di tabalotasyo. Jason Alejandro para Sangguniang Bayan.